Izvolite. Crna, 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 crna. Željko, gle, opet ima onu krpu. Gdje da vidim krpu? To je nova. Ja ne mogu vjerovati. Gle, kuda je na FAP-u kljunašu brisoge trebu. Gle ovo. A možda je samo obrisa ruke ili... Čudo da nismo Jesam, dobili već jesam. neku dizenteriju, utikariju ili nešto slično. Nevjerovatno. Šta ćeš? Ja ću daći mi dupli mali. Pazi, mali, ali dupli daje. Čega? Mali dupli, to mi je sad recimo. Mali ili dupli? Ne Mali postoji dupli, mali pazi, dupli. postoji mali i jedan, jel postoji jedan mali? Postoji. Onda mi daj dva mala. Znači mali, U dupli, jedna mali. šalica? U jedna šalica, da. Ja, poslušajte, neće sad ljudi Dupli, gledati kako mi mali. naručuju. Dobro, okej. Ne znam, bolje Znači, obično da Crna, daje. vinčino. A nema to pići, nemamo to. Nema to piće. Nemamo to. Daćeš mi bevandu i to ćeš mi da posebno sa, ili muljaš. Daćeš mi posebno litru babića i posebno ćeš mi da vode. Ne, Pa ne, a onda to nije pavanda. Ne ništa, može. ništa. Može se mešati zajedno. Meša zajedno. Prošli put si mi izbrlja ako je bilo 2 kapi babića u... Bole vinu i bole voda. Sve se lulja osim voda. Ja ne mogu vjerovati. Kuš, još je bezobrazan. Jedini tako on ide. tu mlati pare i zarađuje. Daj meni jedan mali, ćeš mi dati krašić i kisele. Ajde. Da, meni je obično. Pola nema vino, pola voda. Šta ćeš klanjati? Halo, konobar, pa šta sam ja? Ma dobro, nisi zvao, evo, šta ću? Pa vidiš me da sjedim tu već 10 minuta, Šta ne bi, Bogu. Hoću mali kraš ekspres i kiseli. Dobro, kiseli. A kiseli krastavac. Ja, to, znaš, jednom liječen, uvijek liječen. Nema to, nema Jednom liječen, kruha. ne izliječen. Ma, Znaš da. kako se kaže, jednom Znaš kako liječen, nas ne kaže. izliječen.